multiple aspects, mainly these two. Ke Bynta ke Baar Jong ke Surok Rambrai-Kyrshai-Chaygoan kadang sakut haduk mentah. Klaim da dondak AA ban sedang ya kecing pentre haduk mentah. Watlah ke Bynta ke beningkong ladap bat pentre haduk ke senau mautir. Hakabaya day bat kani gajing penslem na kaliang Jong ke Federation of KHASI Jaintia and Garo People Rambrai Circle. Kalaya kendo yu Deputy Commissioner ke West KHASI Hills Senin Kasngi ban wat jingtip halor ke jinglong jingman Jong kani ke projek. Nakaliang Presiden kesenjuk Jistalan Lingkoi ulaong ba ke Bynta ke Baar Jong ke Surok kadang sakut haduk mentah namar ke jing bompat don ke jing mang pisa. Ulah kentui ke sarkar bakan mang pisa temai kenang ba onla wan sedang ya ke jing tre ya ke Bynta ke Dangsahteng Jong ke Surok. Nakaliang jungi kaseng isu kentu nakaliang Jong Deputy Commissioner ban angkat ke sarkar ba kidai ban Taulat kumno ban pendap ya ketika projek namar bamenta ketika Surok kadang Dangsahteng live 1 kilometer ketika Dangsahteng bahadu mentang isu tu ba nakliang disi ulah keransyai ba kampadon AA haduk mentah